Walaupun aku cepat bisa mantap kayak. Thank you Bapak-Bapak Guru. Yang telah sabar dengan berolahraga. Guys, kayak tadi saya lihat. Kami santai, kita serius. Sudah. Gerakan serius, jiwa santai. Itulah kursi. Menjadi yang apa? Oke, terima kasih banyak. Ucuk guna. bisa ini. Ada sayang sama abang ini. I love you all. Berhatilah bang. Pak Sam, mana semuanya Pak Sam? Anggota yang paling dekat, yang paling rajin, yang termasuk rajin. Dua. Panas. Dua. Ustaz Kursi Pak Anas Hadiana. Dua. Pagi ini Anda berbeda. Pasti mimpi terimalan. Sleeping Beauty. Ya, mimpi yang indah. Bukan mimpi buruk.
biasa. Walaupun bapak-bapak ibu dan saudaraku, penampilan anusai, ibu cantik bapak ganteng, kuda pun sayang, hati lemah turun. Sambil senyum kita senang, sambil senang kita senyum. Ibu akan bergairah bersama Dorby. Ya. Diperluas padaran. Lawangan itu. Paano paikot ang paisi? Beka sirawe gitu.
cari makan. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yung pakai We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. warna. Anak jilbab 5.000, anak jilbab 5.000, pilihlah, pilihlah, anak jilbab 5.000. Ayang ketujuh kali lah. Mulai dari celana dalam, belum Belanda. Ada janda bolong. Aduh, janda bolong cik. Ya guys, janda bolong. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't
go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Saat ini kita masih buka untuk donasi sampai pukul 9 nanti untuk membantu berinvestasi amal ceria untuk berterima kasih dapat dulu. Mari kita saksikan cerita kita ada bagus. Kita untuk kesehatan dan we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Makanan orang kayo. Yeah. Bus di jam 7 ser udara. Kok menelusuri sih? Ya Allah, Kak.
sama aku lah. Duk bunyi jantungku sar tangan sini tahu hari ini coba jarang beli lagi. Ini pandai kau buat kota. Kerambia cek sampai ulang tu. Kerambia canda. Bak cando kerambia cando. Bahasa kampungnya kerambir. Bajuri. Tapi. Jangan main. Kalau rumah tangga. Halo Dek, mana kau? Nampak mau. Yuk. Mantap aku. Kau cakap masuk ah. Tonton. Masih cak anjak. Kita balik. Nah, kita balik. Kita jalan. Betul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Penjepit rambut kau tuh jeda mau kau makai sini. Aku buat Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. dia mau itu ya. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ini dong. Yeah. Dia bagi lah. We are heroes Mana cik bu? tonight. We will Ya tak? fly above the sky. Buat tu ah. We Mau are kecil tadi. heroes tonight. Pencet aja ah. Ini iya cik. Aku apa? Ada jadi ini soalnya.
protect your soul. You spin like a whirlwind in my mind. Itu saling menghubungkan. Every day and through the night. Oh, you, our love of the place in my mind. Find a way to get to you. Our love of the place in my mind. Like a rumble in my head. Baru tante nonton bola waktu masih mau bola final bola dulu biar You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you. menurut para wanita kita itu suara gue pada reta tuh saya tertawa siapa kok ceker setan apa boleh ya? Spin like a whirlwind Kena ketean. in my mind. Kena ketean. Minum teh kantong. Ingat nggak guys? Ini jajanan kita waktu kecil. Sekarang masih ada. Waktu temasa. Ini ada bang. Sikwa. Dewi ini lah nyo. Nah guys. Mama Anita. Sampai ko sana ngati ya. Astagfirullah. Kenapa buta? Kami para pemuda pemudi yang bergerak di bidang aktivis bersama kita dalam membantu kehidupan saudara kita. Mari kita berikan bantuan terbaik kepada saudara kita. Maupun dengan pikiran kita hari ini, dengan tenaga kita hari ini. Mari kita sama-sama kita kembali ke fitrah kita sebagai kaum muslimin dan sebaik-baiknya manusia atau umat lainnya. Sini makan awak. Jadi
Jadi makan awak sih. Kakak. Palestina. Itu nasi Palestina ya ke Mau kak ko nih cek dia makan awak aja. Dan nong enggak cek. Beko dan berhenti dia sampai makan kan berhenti ya. Pedas lah. Ceker di pada. Hah? Lancar nih. Dia ketemu sanaknya guys. Ketemu orang kampungnya guys. Pressure merah anak. Pressure merah. Hancur ah, celik ah. Itu kan. Beko lah makan ah. Tadi minta makan, lah dia apa makan? Beko nak sokok. Caranya. Makan nasi. Gas bola. Makan otek nggak kalian? Lah, ai cece ender tadi enggak. Yang mana? Yang mana kok? Yang bolong-bolong. Oh. Itu yang bolong. Enak, Bu. Janda bolong lah, Bu. Oh, enggak. Enggak. Tin. Kana. Oh, ini kerupuk no.
dan subscribe di bawah, subscribe. Makasih.